karere ka Kicukiro inzu y'ubucuruzi yahiye n'ibyarimo byose birakongoka. Naho Korea ya Ruguru yemeye uruhare rwayo mu ntambara iri guhuza Ukraine n'Uburusiya. Mu karere ka Nyagatare hari abaturage batunguwe no gusanga mugenzi wabo yaracukuye indake mu nzu iwe. Naho leta y'Ububiligi yasabye Uganda kongera kuyunga n'u Rwanda. Izo ni zimwe mu ngingo z'ingenzi z'aya makuru, reka tuze tuyarambura. Umuturage wo mu murenge wa Musheri mu karere ka Nyagatare basanze yaracukuye imyobo irimo uri mu rugo iwe ndetse no mu isambu ye, aho bikekwa ko yayifashishaga mu masengesho dore ko asanzwe ari umunyamasengesho ukomeye. Uyu muturage witwa Twizerimana Innocent yatahuweho iyi myobo ku makuru yatanzwe n'abaturage, aho hari umwobo wasanzwe iwe mu rugo, indi iboneka mu isambu ye, mu gihe hari n'indi iri mu baturanyi, aho bavuga ko bayifashishaga mu masengesho, indi bakayikoresha mu guhunika imyaka. Abaturage baganirije igitangazamakuru cya BTN TV dukesha aya makuru bavuga ko bakeka ko iyi myobo yacukuwe n'uyu muturanyi wabo ariyo yasengeragamo, abandi bakavuga ko batakekaga ko yabikora kuko asanzwe ari inyangamugayo. Umwe yagize ati, kuva na mbere nibwo bwa mbere mbibonye, tuzi ko twari tumuzi hano mu mudugudu ntiyibaga, ahubwo niba ari ubuvumo wenda akaba yasengeragamo ntabwo tubizi, gusa nabonye bikabije kuko yagiye ajijisha amwe hejuru akahashyira imyaka ku buryo uhageze atamenya ko ari hejuru y'ubuvumo. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Uburasirazuba SP Twizerimana Hamdun avuga ko ibi byatahuwe nyuma y'uko uru rwego ruhawe amakuru n'abaturage. Ati, twabonye amakuru abaturage batubwira ko hari imyobo mu mirima y'abaturage, tujyayo dusanga irahari koko, ariko uwayicukuye ntitwabashije kumufata kuko yatorotse. Hagaragara umugore we wavuze ko ari imyobo bifashishaga mu gukora amasengesho no kuhunikamo imyaka. Yakomeje agira ati, amakuru abaturage baduhaye, hari n'undi muturage uri aho mu murenge wa Rwimiyaga usengana n'uwo nguwo mu myobo, naho twagiyeyo dusanga asengeramo afitemo n'ibyo kurya yabitsemo. SP Twizerimana Hamduni avuga ko bigaragara ko aba baturage bari mu basanzwe bagaragarwaho n'imyemerere idasanzwe, aho baba bariyomoye ku matorero yabo kajya gusengera ahantu hatemewe. Inkongi y'umuriro yibasiye inzu y'ubucuruzi yo mu karere ka Kicukiro yari ifite imiryango ine, hangirika ibifite agaciro gakabakaba miliyoni 56 z'amafaranga y'u Rwanda. Ni inkongi yabaye ejo mu masaha ya saa 7 n'igice mu mujyi wa Kigali, akarere ka Kicukiro, umurenge wa Kanombe, akagari ka Kabeza, mu mudugudu wa Kabeza. Iyi nzu y'ubucuruzi yari ifite imiryango ine, irimo ahacururizwa ibikoresho by'ikoranabuhanga, ibikoresho by'ubwiza n'ibindi birimo imyenda n'ibikapu. Iperereza ry'ibanze ryerekana ko iyi nkongi yaturutse ku mashanyarazi. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu mujyi wa Kigali CIP Werarisi Gahonzire yahamirije Umuseke aya makuru, avuga ko polisi yatabaye ikazimya umuriro utarakwirakwira mu zindi nzu. Yashishikarije abaturage kujya bagenzura inyubako zabo, cyane cyane insinga z'amashanyarazi. Ati, turashishikariza abaturage yaba aho batuye cyangwa aho bakorera kujya bagenzura inyubako zabo, cyane cyane insinga z'amashanyarazi ko zujuje ubuziranenge, kuko hari ubwo usanga bacomekaho ibintu byinshi bityo bigateza inkongi. Yabasabye kugira ibikoresho bizimya umuriro no kugira ubumenyi bwo kubikoresha, ndetse bakagira n'ubwishingizi bw'ibyabo. Naho muri Kongo abasirikare 5 bo mu ngabo za Kongo bishwe n'amabandi yahise anashimuta Umushinwa mu ntara ya Tanganyika. Radio Okapi ivuga ko abantu bitwaje intwaro bateze igico bica abasirikare 5 mu ngabo za Kongo banashimuta Umushinwa. Byabaye kuwa gatandatu tariki ya 26 Mata 2025 muri teritwari ya Karemi mu ntara ya Tanganyika nk'uko byavuzwe n'abahatuye. Icyo gitero cyabereye ku muhanda Karemi, imodoka zarimo bari abasirikare n'Umushinwa zaguye mu gico cyatezwe n'abantu bitwaje intwaro. Mu masaha ya 4 zuzuye nibwo kiriya gitero cyabaye. Imodoka zavaga mu gace ka Kabimba zijya mu mujyi wa Karemi. Amabandi yateye imodoka zarimo abasirikare, ahita arasa byo gupfa abasirikare 5, undi umwe arakomereka ariko nawe nyuma yaje gupfa nk'uko byemejwe na Radio Okapi. Undi wakomeretse ni umushoferi waje kujyanwa kwa muganga. Amabandi yatwaye bunyago Umushinwa ukorera uruganda rwa sima rwitwa GRS. Abasirikare 5 bari baherekeje Abashinwa bagiye i Karemi. Ibikorwa byo gushimuta Abashinwa bikunze kuba kuri uriya muhanda. Muri 2024 abasirikare 4 ba FARDC bari baherekeje imodoka z'Abashinwa bishwe n'amabandi yitwaje intwaro anashimuta Abashinwa 4 ba sosiyete GRS muri kariya gace. Abo Bashinwa baje kurekurwa ari uko hatanzwe amafaranga.
Kuwa gatanu mu ijambo yavugiye muri Uganda, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi akaba na Minisitiri w'Intebe wungirije Maxime Prevot yavuze ko nubwo bagifata u Rwanda nk'ingenzi mu karere kandi ruri mu mwanya mwiza mu gukemura amakimbirane mu burasirazuba bwa Kongo, udashobora kwirengagiza ko u Rwanda ruvogera ubusugire bwa Kongo. Mu gihe ariko Ububiligi bushaka uruhare rwa Perezida Museveni mu kurangiza amakimbirane mu burasirazuba bwa Kongo, iyi nama yari igamije ku rundi ruhande gusaba Museveni kongera guhuza Ububiligi n'u Rwanda nk'uko inkuru dukesha The East African ivuga. Mu magambo ye bwite, Minisitiri Prevot yavuze ko Perezida Museveni ari umuhuza w'ingirakamaro mu biganiro bya diplomasi. Mu kiganiro n'itangazamakuru i Kampala, Prevot wari mu ruzinduko muri Uganda n'u Burundi kuva kuwa gatanu asoreza i Kinshasa kuri iki cyumweru, yavuze ko yahuye na Museveni bwa mbere ngo avome ku bunararibonye bwe mu karere, ikintu Ububiligi busanga cyaba ingenzi mu gukemura amakimbirane mu burasirazuba bwa Kongo no gusaba ubufasha mu kongera gutsura umubano hagati y'Ububiligi n'u Rwanda. Kibabaje kuri uru rwego ntibigishobotse kuri nge gusura u Rwanda kubera icyemezo cyarwo cyo gucana umubano natwe. Nasobanuriye Perezida Museveni ko hari amakuru menshi y'ibinyoma kuri iki kibazo. Gucana umubano wa diplomasi ntabwo ari igisubizo ku bitekerezo bitandukanye. Uyu ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi Maxime Prevot. Yakomeje avuga ko yizeye ko hakiri icyumba cy'ibiganiro no kumva neza kurushaho ibitekerezo by'undi. Anongeraho kandi ko n'Uburusiya nubwo bwafatiwe ibihano nyuma yo gutera Ukraine bagifitanye umubano ushingiye kuri diplomasi nubwo uri ku rwego runaka. Itariki ya 17 Werurwe 2025 nibwo guverinoma y'u Rwanda yasohoye itangazo rivuga ko Ububiligi bwakomeje gutesha agaciro u Rwanda yaba mbere no mu gihe cy'aya makimbirane yo muri Kongo, aho Ububiligi bufite uruhare runini mu mateka mabi by'umwihariko mu gukora ibikorwa bibangamira u Rwanda. U Rwanda rwavuze ko Ububiligi bwafashe uruhande mu makimbirane ari kuba bujya ku ruhande rubangamiye u Rwanda kandi rugakwirakwiza ibinyoma kugira ngo hafatwe ibyemezo bibangamiye u Rwanda, ariko byose bigamije guhungabanya u Rwanda n'akarere. Iri ryavugaga ko abadiplomate bose b'Ububiligi mu Rwanda basabwa kuva mu Rwanda bitarenze amasaha 48, ruvuga ko ruzubahiriza amasezerano mpuzamahanga ya EVN rurinda imitungo n'inyubako z'Ububiligi biri mu Rwanda. Bwa mbere Korea ya Ruguru yemeye ko ingabo zayo ziri mu Burusiya, aho ziri gufasha ingabo z'iki gihugu kiyobowe na Perezida Vladimir Putin gukura ingabo za Ukraine mu bice bya Kursk. Intara ya Kursk iherereye mu burengerazuba bw'Uburusiya, ikaba ihana imbibi na Ukraine. Muri Kanama 2024 ingabo za Ukraine zagabye ibitero bitunguranye kuri iki gice, biba ubwa mbere nyuma y'intambara ya kabiri y'isi igice cy'Uburusiya kigarurirwa n'ingabo z'amahanga. Ingabo za Ukraine zigaruriye ubuso bungana na kilometero kare 1300 harimo n'umujyi wa Zuda. Icyakora Uburusiya bufashijwe na Korea ya Ruguru bumaze kwisubiza igice kinini cya Kursk. Kuwa 27 Mata 2025 nibwo Korea ya Ruguru yemeje ko yagize uruhare mu kubohoza Kursk yose binyuze mu masezerano mu bya gisirikare Pyongyang yagiranye na Moscow. Korean Central News Agency yatangaje ko ingabo za Korea ya Ruguru zatanze umusaruro ukomeye mu kubohoza icyo gice. Iki kinyamakuru cyagarutse ku magambo ya Perezida Kim Jong-un wa Korea y'Amajyaruguru, aho yagize ati abo basirikare barwaniye ubutabera n'intwari ndetse barwaniye icyubahiro cy'igihugu cyabo neza. Yavuze ko hagiye kubakwa ikibumbano giha agaciro umurimo bakoze n'intsinzi bagezeho. Icyo kibumbano kikazubakwa mu murwa mukuru wa Korea ya Ruguru, Pyongyang. Umugaba mukuru w'ingabo z'Uburusiya Valery Gerasimov nawe yashimiye ubunyamwuga n'ubushake bwaranze izi ngabo mu ntambara yo kwisubiza Kursk. Ati ingabo za Korea ya Ruguru zikomeje kwerekana ubunyamwuga, ubushake ndetse n'ubutwari ku rugamba. Perezida Putin nawe yashimiye mugenzi we wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un uruhare yagize mu guhangana n'ingabo za Ukraine zari zigabije Kursk. Ati inshuti zacu zo muri Korea ya Ruguru zarakoze cyane, zari zirangajwe imbere n'umutima wo gukundana, guharanira ubutabera n'umutima wo gutabarana, guharanira ubutabera ndetse zigaragaza ko ari inshuti za nyazo. Ni itangazo ryasohowe n'ibiro bya Perezida mu Burusiya. Perezida Putin yakomeje agira ati twishimiye ibi bikorwa. Njye ubwanjye ndashimira inshuti yanjye Kim Jong-un n'abaturage ba Korea y'Amajyaruguru bose. Uyu ni umusozo w'amakuru yacu twari twabateguriye ku Mpara Media Rwanda. Njye wayabagezagaho ni Jean D'Amour Hakizimana nk'uko bisanzwe. Tugomeze tubane, mwakoze kudukurikira.